Туғандар, жетіп келдік. Бұл жақта улақ болады. Жамғырда себелеп тұрады, аттарға зор болды. Алмас балуан, қандайсыз? Тынсыз бе? Бұл қақы емес пе қақы? Жакекән. Қақының баласы. Қарағыла хан ұрығаны. Қандай болды ат бұл, қа? Birinci geldi, zor oldu. Sizden başlayız. No birinci geldi mi? Birinci geldi. İçimin dep gelip iştadili. Okşa oldu içinde. Biraz tegeredik. Bugün bu çıkardık ana. Soğukta bu çıkardık o. Salkım bol. Çang çok zor болады екен. Oğlum atыңızды versin. Бұл Санжаракада olsa? O şunda. Санжаракадан Жакака aldı. Evet, cezde saldı. Bası milyon oldu şunun. Vah. Қақы. Жануар ханды хан қылған қақы да. Машинамен айлантып қояйын бе бір. Жамғыр жауып атат. Біз бұл айда елсін жақта күштілер отырады. Жіптерді көрдіңдер бе, жіптерді? Айда, жыласты. Жануар. Қайтыс жоқ та. Только түс. Күрсін құллар бар екен. Ушыл жерге қойылшы. Зритель. Ава. Қашай білікті жа, қашай. Шықты. Кімде? Құртай. Құртай. Өнерді тұрып атып жатқан. Құртай. Өзі азырақ әлі келділі? Алланда үшін айчы керек. Жана әлі келділі өзі? Зор тұғат, Кызданам жақшы olsun. Таза. Самурбек жақсы адам демеймін. Мына. Өзі gəlән болғанына көйлі уақыт болып қалыптыр. Бірақ менің астымда әлі келділі. Құртай мен Сұлтан. Оматтың келгені. Аттың жарағаны, балбандың жарағаны десек болады. Бірінші байға çıktı. Aylandırıp geliyor elden aslanım. Haydi yarın. Üç bin son gelişi. Ama burada ne kadar? Samarvet Palvan'ın balası Kırkay Palvan ve birinci santaşı Kırkay. Geri gelip bak. Hani beni çuvaka bir dakika doğamı. Bana da kendi ballarına. Taşlarım, taşlar hoşuna. Aşırı bir de. Al gel adatına. Yakın. Sonra sayfır. Sonra sayfır. Sonra kaçma. Atla. Ya sonra ayıp geldi. Ya жерге vurgun ya жерге. Ayda emi oң dolu oldu.
Sultan gel gel Sultan dua kıl. Sultan gel. Bir aylandırıp dururdu okşaydı. Ana kaldı. Maşenti başta aldı. İkinci sorunda bizim Abato, Saymalar, Sultan Palma taşlarına gel. Hava direkten layıktı. Hazır, yetimin son. Yetimin son, taşlar. Ha, yerine çıkmadı. Şu kaldı. Yetimin son, kulağlasın, yetimin son. Torpak yerde. Taşlar arkadaşlar, Palvan taşlar gel. 2000 so'm deydi. Palvan ve tek bo'ladi. Fazla ko'tarib olib chiqasin. 2000 so'm pul olasiz, 2000 so'm. Orasının saymalarının dostlarının adından 2000 so'm. Orasının saymalarının dostlarının adından 2000 so'm. Biraz daha şirin olan konularda. Çamdanla Kırgız'ın yigitleri Çamdanla. Kırgız degen kimözü hayvanlı kuş taştı canat veredi. Yüreğinde canat duman otu var, Kırgız eli çağırmandı görürdü. Maydalanma yürüz oldu başlanan, düşman girse daire olup patladı. Yürümdüm de büyük boyu tanındı. Namuslu, Kırgız deyip dünyayla baktılar. Kırgız boyları, Kırgız atta kolmanı, ürküt bilen yavaş, yerken uçkan toğrağıydı. Bunun için de bilmeden, bunu sözünden silmeden, Kırgız hep geldin bilmeden, Kırgız'ı öten bilmeden bir kadar ayetlerinde. Kırgız'da yurtpada kanasal, Cürelgelerimiz veren, bulunduk at oyunlarımız veren, Kırgız bolup kalktı. Kırgız'ın yigitleri Çamdanla. Pazar çıkasın pazar. Tohum dolu denizin kuşluceri, tohumday bol Kırgız'ın yigitleri. Sultanı dönürdü neyesi oldu, toğlu ve de Kırgız seni benim. Çok toğlurdun büyükçeri, çok dayıyor Kırgız'ın yigitleri. Çok parmağın kolları veren bu atılıydı. Torpak yerde. Akterekten balcakşı, ayaka koyulgan balcakşı. Bala göden cigitten, bala sakal çağırcakşı dedi. Ay Turan aka Allah razı olsun. Sözlerdi veranızlar. Hazırki günde en mıhtı. Allah sırazı, 2000 son, Manastır saymalarının Turan aka. sonlarından 2000 son. İşine ilgilik olsun. Seyit Balma.
bulmak olsa söylediğinde öyle bir ölçü olur. Maşallah. Ahmet'te olacak devamlı atı gördüler mi maşallah. Nezarası parmağından nezarası. Kulakları dağlara fazla parmağından. Bu dünyada bağırdıktan söylediğimiz yaşağız, yaşlılığız, baylığız, dinimiz. Bir kalan nefse tüyülük kalan. Adamga jasanan culummadığını olmalısın. Üstüne tövesinden 2000 son. 4000 dolar. 4000 son lazım, 4000 son. 60. Pırdırı, canapçı, alırsın. Aldırırsın onu koyarım. Çıkmadı. 60 balban. Hayır hareketin de balban. Hayır alasın. Paranabıl, yaşnabıl, kadırlaşkın TV'nde Palarnıgın altınbaş kazılgan gördün TV'ndelik. Yetege getir telgalat, yetger getir telgalat, Rusma getir taşkalat, Uluğumat Sakadağıya gelip kalıptır. Öde uçak telgalat, ölmeyi temizim kalat, Bulbul uçak paşkalat, uçalganda in kalat. Yaşamayın çoğunu düşünüp, Yusuf Ağat'ın kalçasa, Uşul talat durmuşta, Hurmat bedeliyle seyman. Ömürdü ölçök bolboy tabak benim, ömürdü çenek bolboy tavak benim. Çaratkanın kançasını verse dağı, Şaşaylı çicar kırmadan kavak benim. Çarkı'nda bulak çavarı çiğimizde maşallah. Kırgızlı'nın cigitleri, Çamdan kılar. Jaşaylıçı çarkıldağan kavak menen. 4000 son. Sorundun üstüne sorun. Koş sorun. 4000 son oldu. Ama palvanlar sendağına kıymetli. Biraz ağır olsaydı. Küçük koşup bilgilerden. Götür duvarına karıştır. Yetkili ulan sorunlar hamletlersin. Sen de yapıyorlar. İkinci gele. Onlar. Sorun üçüncü. Gele ikinci. Ne güzel mi uşul maydan öte sonun Allah çapkanda iki jagı teң el oturup genen көрө бере турган жер чоң улактар ушул жерде болуп өтөт негизи бул Рахманжандын үстү жана чыла деле жок коопсуз жер жок бул жерде мындан мурун чоң улактар болгондо жарлар бар эле Алла разы болсун Совет акабыз улак бергенде ошо жарларды түздөп тегиздеген аттарга ыңгайлуу болуш үчүн коопсуз болуш үчүн жакшыдан жашык батталат жаманга жүрүп бакталат хау нурлан бургер каты менен ортодо $4000 son. Alып çıkanğa 4000. Ana kırgız жылкылар. Ушундай жерде bir gün улакта деле ушинтип ойной беришет да мына кеч эле чоң улак болгон. Мына ушул эле балбандар болгон ал жерде дагы ушул эле аттар. Чынында güçlü, kayrattı talashsız. Kimge çıkıp kaldı?
Götөргөндө götөрүп алгычаңды күтөт го болгондор. Тийбейт бирок. Götөрүп жабылына сала алабы, же сала албайбы күтүп турат. Болбой калганда андан кийин ат салып уланта беришет. Негизи улактын эрежеси ушундай айтганда. Анан кийин улак бүткөндөн кийин сен көтөрүшмөдүң мага деп бир аз таарынып болду, эртеси кайра эле дос болуп жүрө беришет улакчылар. Ayyo bayla canım. Götürüp koy deyit. Aybek. Karabayev Aybek. Kızıl forma açan kim eken? Жүктөлдү bir bolsa. Жоқ. Бер жака өтүп кетти. Мына сага. Кайра эле жерде окшойт. Бул улакта күчтүү эле эмес, орматты келген. Балбан алып чыгат негизи эле. Күчтүнүн баары эле алып чыга берсе анда болбой калат. Ой, кичинекей кайраттуу балбандар бар. Жерге жетпейт, бирок жулуп кете турган. Там бериш керек. Көпчүлүгү азыр айтат да, ал кайтып торпок көтөрүп мөгеле. Торпок өзү жалына келип чыгып калган окуялар дагы жок эмес, көп кездешет. Мына ошон үчүн улакчы болуп чабып жүрүшөт. Жакындатайын десем, мына туман, буу көрүнбөй атат. Анын үстүнө погода да бир аз салкын болуп турат. Күн болгондо дагы башкача көрүнмөк. Жаман менен дос болсоң, артыңан жүрөт ушактап кетет. Достуңар бекер болсуңар, сайбалар досторум уларды сайбалар. Карабалар бакар көтөрүлөр. Уакытты туткузбагыла. 4000 сом. Кайсы балбанга буйруп турат болду. 5000 болду мына. Бүгүнкү улактын экинчи келеси, үчүнчү байгеси тууганда. Биринчи байгени Куртой балбан Санчо менен алып чыкты. Көрдүңүздөр. Андан кийин бир аксакал ардагер балбандарга ашырып берди. Бул үчүнчүсү, 60 балбан бир көтөрүп чүрүп алды. Топтон чыгып калган жеринен чүрүп алды. Андан кийин уланып жаткан кези. Охо, бүгүн катуу улак болгудай. Мына көрүп турасыздар, жипке байлаган эч ким жок. Азырынча. Акырына дейин эмне болот? Көрөбүз. Байкап турабыз. Мына ошол үчүн биз тартабыз тууганда. Мына Санчону минген алтын бак балбандын баласы. Ушул балбан болот. Атты салдырып атат. 94-жылкы. Тең курактуубуз, мамилебиз жакшы. Beş min alası. Ona sağ. Gitti.
Mana Baqtibek. Ay maşallah. Polvonda minesi. Jash chavandes. Polvon Arvoqda oshira tushib qoldi. Tinch chavat, toza chavat. Şaşırırsan ey. Yoksa ben altta kalmasana. Gel. Boğa çeker var mı? Attın tekerlenkeni gördüm. Şu anda kaç buraya. Kaç. Mantık. Ya tam yakında otursa var ya. Çok da oturma. Şimdi bak bir şey var da ne? Ben de doğru ne yaptığını sandım. Limandan bir şey yaptılar. Sorun sen misin? Sana hızlı yapar taşlarsın. Oldu. O sonra attan mı? Dostlar. Ha sen bana mı? Yekimin. Ya taza cerge vurgun ey. Ya taza cerge vurgun. Taza jerge urgun deydi. Getdi Gülsarıdan mı? Canavar. Başla ошол жерге бас. Атаңа рахмат. Barakelle. Baktı kavalaman olsun, baktı palvan. Baktı palamanın altın. 3. sorunun taşlayan palvan. 5000 sonuna taşlayan palvan. Rodgen rayonu. Dorunbek Sadrbay Baylok Fötte Karaşlı. Molda Cermen'in palvanı. Beygülü palvan. Gökbet okşayt. Palvan. Legendar bu palvan, Maksat palvanın balası. Baktiyar palvan. Aslında Kızıl Tuman, Baktiyar Murza'nın programları. Baktiyar palvan 5 bin satıyor. Baktiyar vergin. Sonunda da Halim veren çuvalda bir жақсы duan mı? Manası kendmanlarına. Selamünaleyküm. Allah'ın zemini zulakla, dünya zulakla bir selam olsun. Allah'ın dua etsin. Rahmat olmasın olsun, dualar kabul olsun. Gettik, sonra kutlu olsun. Hangisi dua sağlık olur ama. Yekimin son bulamazsın. Yekimin son. Bayaman. Ne? Kuvvatlı içtin mi kuvvatlı? Energiyanı alıp durup bir alıp çıksay. Ana. At çarçaptır. Rahmat gelinizde fayda olsun. Canlı çıkarmalardan toplantı edelim. Ha? Qaysi at bu? Жақсы улбайдат. Алмаз экен аты дейт. Мына эме ошол жакка жакындайлы тууганда. Bir tapsa balası atasına bakkan attı. Кырда жүргөндөрдөн биз да биз. Görgö jetelek, balan zaman çıksa görgö jetelekti. Onake ballarınızı tanıp bilip çüröz adı boyaka öz sivyesin. Ağır alıp onake aktoylardı belgili otat. Anda mesegelinizler jalpı konoktordu hurmatına, atalardın hurmatına jahımda çıkama toplas. Halal banza, toylar utmasın gettik adam. Toylar ottu olsun. Atalardın hurmatına gettik adam. Hey, Turanaga keltiret da. Mына биздин көрөрмандарга угуп коесуздар. Бул кайсы ат болуп кетти экен? Ого! Бир бузулду.
Gitti. Ana yerden bütün ele bitip duruşkanday. Sen düşüp kaldı gayradan. 4000 so'm. Tug'andar, 4000 so'm. Şamşacı. Ağır ulaqlarda özünün batasın berip salımın koşup жүрөт. Allah razı olsun. Ulaqta açıp beret. Bütkөндөн кийин дагы дуа кылат. Şamşacı. Sancho'nun nesi? At almaştırıp atacak. Ona buğa çeyin sar attı men жүрділі. Şoň attı men de. Olmatımız da versin aka. Full boydan barıp salat boldu eken ha? Ayda gazlı ver gazlı. Mana. Daha bir aydan hey. Ayda. Уже жетті тапқа. Өткенде да Қошқарата да қатты жараған ат. Жаңа аты. Негізілі Нукен бойынша атты азыркы күндө эң кызыккан аттарды, күчтүү аттарды кармап аткан акелерибиздин бири ушул Муса. Муса экөөбүз кандай гана аттарды жайы менен үйүндө кармады. Албетте бул дагы бир кызыгы болсо керек, чынында катуу кызыгат. Bir günü Allah Taala мүмкүнчүлүк берсе, bir günü үйүнөн бир жакшы чыгарылыш кылайын деген ниетим бар. Кантип багыш керек, кантип тапташ керек дегендей. Кайсыл убакта чөп бериш керек, кайсыл убакта жемин бериш керек. Ооруп атканда эмне кылыш керек? Ошолордун баарына буйруса бир чыгарылышта жооп алабыз. Tezdetgile deydi. Sorun köp. Üçüncü gele. Rahmat turanlar bulakay. Bizden nazar olgan Sovetski'den gelgen konuk toplantısından canımı çıkarma. Koyele durmakta canlıkta deyli suranı kalıştı. Sovetski'den gelgen canlıkta toplantısından. Yer suygun çağırmalardan bolon şom kavlarsanıza. Sürüldü. Ruslan. Yok. Kim eken? 60 bu. Kim? 60 eken. Bugün başka formada eken. 60 taşta. Молодец. Geçeki ulaqta kırıp koydu negizden. Көптөгөн insanlar жазыптыр. Eğer taza ulaq bolsa 60 sorundu kırada geldi. Çınında. Güçlü deş gerek. O matın versin. Densoluk versin. Bu yıl cay mezgilinde
машинада кетип атып авария болуп ичинен бир ичегеси үзүлүп кеткен болчу бул акебиздин 60 баланы. Бирок мына Алла таалам орну берген шифасын берип, улактарда быйыл катуу жарап атат. Шамшажа. Шамшажа, каяка кеттиңиz? 60 balvan. Bugün Kalaman Ulaq'ın 4-cü sorunun başlayan balvan. Noken rayonu. Ergeç Aliyev Aylökbet'te kıraştı. Karabulak Aylın palvanı. Ataklı palvan. 60 palvan. Astındağa tözünün atı. Takıleçki. Kökcal degen atı veren 60 palvan. 60 çuak veren. Çuak veren haliyle. 2000 son. Mına moyunku gelede bir götürüp çürüp aldı ele. Attın жалына толық чыгара албай калды окшойт. Жардам берген адам табылбай калды. Келип калды. Kim kaçıralım aga? Tohtatlar, sorun sayıp geley. Yoga beri, yoga beri, İskender, Bektur'a kadar verir. Bektur'a. Oldu mu? Esep sizdeki kalsa aga. Bektur'a ver. Bektur'a ver. Ya taşlar geçer kalsın aga. O taşlar. Bektur'a aga. Yerinde asla olunca kalsın. Yok, açılırsa sorunca. O, tribuna asla oraya ver aga tribuna. Götür. Ha, malades Tumaş. Götür. Attı attı. Ha, oldu. Malades. Sorunu etmeye 60 balvan. Gökçal menen özün. Görset aldı dağı da olsa. Yetti. İskender palvanın sorunu belli. İskender palvan. Bizim Ardager palvan. Taşta itmegen. Buna ketulanlar. Şunlarını çapsana İskender'de. Ardager eski ataklı palvan. İskender palvan. Uşu Polat çakta mafya bolot okşayt ha. Aşırıp koydu bu. Aşırdı. Komisar degen atına tulanlar. Bugün Karamanlı'nın 5. sorunu. Aksakal. Aksakal avaken Allah razı olsun. Gel atışınlar anastar. Şu Maras oynayanlar taşlar. Bana çakanlayan ömrün uzun olsun. Pazarın ömrün olsun. Tüm cemacın eksanların kavul olsun. Rahmat İskender ama. Rahmat. Жерге таштаңдай. Абайлаңыздар ей. Şamşedin ağacı geri koyun. Şamşedin ağacıga gelin. Таштаң эме, мына сага. Таштаган мынандай болот деп туруп. Аваз жооп кылып койду. Асыргандар. 2000 сом. Керек болса алып чыгып коем деп кайда кирип кетсе элем. Тамаша. Огандар. Ağaca gelin, çolduğunuzda alıp edin, sorununuzda. Nerede İskender? Ulan dünya sur koyan ha ağaca. Maşallah buna ki. Gösteri versin. Özünün atı beni taşla böldü. İslam ilimlerinin doktoru Şamşedin Ağaca özü жақсы duası bezin sorun alsın. Kıymetli biz durmaktağın yoksular. Özünüzün ata buvalarının yolun yolda. Ata buvalarına urmattağın adamların balasını hurmatla jatasızlar birinciden. Ekinciden Allah'ın kullarında baylığı olgan ilim hurmatla jatasızlar. Şu bizde hurmatlasanızlar Allah'ın sizlerdi hurmatlap dilengen dileğinizleri orunda alıp daima eldin içinde el kadırlagan, eldin köründe oturup elge ülgü olgan adamlardan oluyor. Amin. Amin. Allah'ın darisine fîmâ razaqtana ve qînâ azâbennar. Bismillah. Allahu ekber. Amin. Allahu ekber. Allah razı olsun. Her daim el arasında duanız deyip жүрөбүz. Төрөбек балбан дейт. Эски балбандардан.
жолун кылып ашырып берди. Бир айландырып. Болду. Жерге urdu. Ектур акамın 2000 so'mi, üstüne 1000 so'm, 3000 so'm To'rabek polvonniqi. To'rabek aka, mikrofonni olib duoңызды berib qo'ying. Ona, Adilbek akama borsangiz mikrofon beradi. Adilbek akama. Polvon bo'lsin. Mikrofon, pobliже. Pobliže. Turan aka. Toppa turalaymiz. Endi uloq tartayli. Maşallah. Kechirim so'raymiz, bu joqda to'liq tartmaganimizga. Kishlar kuzatib o'tirishadi. Amin amin amin. Turan akadan dag'i biri irdeste. Ular bundan murunqu Galata'da ушул жерде turgan. Bu жерде boshqa ish bor o'xshaydi. Бұл жақтағы түтіп отқан тұрбай. Мейлі, бұл жақтағы түтіп отқанды көрелі. Бұл улат рекламасы жоқ, жаңағындай жария болған улар екен. Мен үйімін үстінде болып отқан үшін әкелеріміз айтып қалды. Келіп себепкер болып сіздерге көрсетіп отабыз. Бирок өтө ширин улак болот, өзүңүздөр көргөндөй. Эй! Toptan alt çıkıp koydu, girmedi. Çette turdu. Topta turdu, gördüңөр. Tütögön jerde. At mingenin mümkünçülüğünüz yok, dostlar. Bolbosa at minip alıp janынан көрсөтөт элем. Кыргызстайган экен. Кимдике бу? Аттарды колоп келип калат да мындайлар. Кимдике? Рахманжандын үстүндө жүрөт. Oo, tişleyim deyip. Durar, şerden durup güzel. 94'lerin atından geliptir. Haygan. Aşkım tengim var, kapıstan kaldım gezigip. İhtadın kanday kevin var. Çabay, torgayda uyan uzamay. Degin var. Tengim var deyten. Tengirime koşkan tengim var, kapıstan kaldık gezigip. Tengim var, oğlanım böyle uzadı. Senem ne degin var oy. Tengirime koşkan tengim var. Kaysil at çığa geletken. Jamgırda biraz toktop kaldı. Biraz pauza kılıp drondu uçursam mı eken ha tuğanlar.
Ал жерде барып жеткире алып бере албай атабыз. Кыймылдаган суатат. Buzuldu muna. Kimde деген суроо жаратат. Кайсыл палванда? Жок. Жок, көтөрүлбөй калган окшойт. Дрон учуруш керек болот. Сүріліп өтеді. Теңіріме қошқын теңім бар. Шықты. Kimde? Rafat'ı Jetkiz Palvan. Para Jetkiz 3000 son alasın, 3000 son. 60 mı? 60. 60 Palvan eken, 60 Palvan ayda. Ay canavar. Ay maşallah 60 Palvan ayda. Yaklaşık 60 karat. 60 Palvan bu. Ay gücümden. Tam beriş gerek. Tam beriş gerek degen kanday çaçınızdır. Tan alış gerek degen değil he? Oldu. Manastın aya şakası Minkakavız'dan Baygazı taşlap veren gelişi bir ulak. Aşırı etmesiniz bunu. Qaysil at болып кеткен бұл Малик Ажының төрағасы емес бекен, а? Көбінше бұл атты Байсал Балбанмен біріншелі. Бүгін Майлисуда да бұлақ бар. Ошоға Байсал бұл жерде көрінбей. Манастың аяқаш Minkakavız'дан ulak gelişi. Нары кетті ғой. Taşla kaldı, taşla. Охо, мына саға. Зор болды. Barakelde. 60 Palvan olsun, 60 Palvan. Buna büyük olamanın altın 6. sorunun taşlagan Palvan. Roken rayonu. Ergeç Halifan Yökmet'ten açtı. Karabulak aylın Palvanı. Ataklı Palvan. 60 Palvan. Aslında komitelinden Malik Acakavız'ın Pakirekski Töroğan degen Bana dostlar. 60 Palvan. 60 gel. Baysal bugün çok. 60 Palvan. Balbandın kalosu kabul bulup demek için lan. Geçirim sırayız. Biz bu жақта toplu tartaylı. Bizge verilgen bir kadr buldağı. Жақын düşkön. Жақындан tartağız buyursa. Жана uzaqtap kettiler. Uzaqta traktör. Ay vay. Attar жығылбасын бұл жерде. Қапталға тұрып қалды. Gelişi bir ulaq dedim. Uzaqdan қапталдайды оқшайсыз. Жақсырақ көрінген жерден. Алейкум ассалам. Tiri ulaq. Görünbey atat. Жақсы görünbey atat tuğanlar.
Ese emas deydi. Bul көтөрүлүп калды бир болсо. Крутой, Санчо менен. Hazır. Esep oldu. Kurtoyga. Emi Kurtoy bul. Balban öz bul жерде эмес. Өзбекстанда деле ашып жүргөн балбан. Ел насып болды. Алмазаға айландырып беріңші. Балдар, папалағылма чапсанар. Алмаз тасыр өзінің комиссары менен ташлап береді, айда. Жигиттин гүлү. Санчо менен. Биринчи байгени дагы алып чыккан. Бул экинчиси. Эч кандай талашсыз. Балбан деш керек. Kurtoy palvan bolsun, Kurtoy palvan. Buna bugün Kalabalıq'tan 7. sorunu taşlagan palvan. Bir Tirulak'a taşlagan palvan. Roken rayonu Doronbek Sadırbayev ayıl aymağına karıştı. Moldo Çallaylı'nın palvanı. Belgülü palvan. Kurtoy palvan. Aslında Abdülke bizden eski Mazaylı'nın biyi Vasir Kolov kalay dosumun Sancho'su menen tuğanlar. Bu Sancho'nu жақсы білесіздер, біздің İslam ilimlerinin doktoru Şamşid'in Acakayev'in Sancho'sunun priyamaya balası olan tuğanlar bırakay. Maşallah Kurtoy, sonra grupos bağı duan verin kapı. Өзүнүн Санчосу эмес экен. Шамшажынын Санчосунун баласы. Мен Булаттын шеригин Аскар деген акебизге. Байғазға өрөр, байғазға. Bir Tirulak Аканбаевден алып, Елінші мал, елінші қапарымыздан ал, 2000 сом. Azamazın Kurtoy palvan. Eski mazıdan, eski mazayının biyi Vasir Kolov kalay dosumun Sancıralı Sancho'su menen. Bu Sancho bu bizden İslam ilimlerin doktoru Şamşid'in Acakayev'in adının Primoy balası tuğanlar. Oşonun balası olup tuğanlar bu Sancho. Kettik emi. Narkıdan götsem eкен. 2000 som. Hazırkını Canış balvan alıp çıktım ben. Ondan keyin Nükü balvanını hazır alıp geldim. Son жерге таштап берди. Kakının balası. Kakı bu.
Kötü kaldı bir mesela. Joku. Joku. Serhat menen. Çok. Düşürüp koydu Joku. Sadam koy verdik. Mana Joku palvon biri ko'tarib tushirib oldi.